China rama COVID-19 awanga thi keini ain antam zok Donald Trump Press Trust of India PTI in Washington atanga report tanin US President Donald Trump chuan novel coronavirus pandemic awanga China in thizat apuan chu rinhel ommati thule anram US aya he shipui awanga mishing thizat thi China rama antam fe ni in asoini hei hi mipui hriata ala soi chu tur thu a soi bok Donald Trump chuan ni malama Wuhan khopuya COVID-19 awanga thizat sangkhat zathum zeta tipun ani chungchang a soina he thu hi a soini China ramin mishing thizat an siam danglam le tak awang hian China rama coronavirus awanga thi chu awain sangli zaruk han chuang tani pakhat na hi kan ni zong lo mai China hi pakhat na din mun hau tu dik tak chuan ni thil ni phung in hria thiam kha ti thu president hian in rit ni jing khan White House a chanchin bumi te hna news conference anaina asoini thi pui chungchanga chuan kan ma fe a anomani a hnai po katla hnai heklo atibok President Donald Trump soidan chuan hrisel na lama mason le thiamna sang tak nei ramte UK, France, Belgium, Italy le Spain ramte po hi anthi puina ret asang leya China ram hi 0.33% chawin anthi pui thung ani thu tial le deu so takin asoini President hian asoi war tak chu China rama thizata an puan ataka thizat ain an hiam na sa hle ani atia chuwangin an thil soi hi alem le thudik lo ani thu asoi mi mai ni in sialom ke point ka sia an ni point an shebok ma se in soi chuak du lo mai ni hi enge chan tin chanchin bumi te chu azot le ta chu a soi po in soi fia turani ni danga kala soi khopang atini heda na kai za ta changa thi pui zat soi chun zomin Europe khothlang lamram te ai US a thi pui zat an niam jok fe thu a soi bok thulak na India Today web desk COVID-19 awanga ni som pakat chung zet dam doina toin anat na changa pathian in ati dam thua puang pathian khoi na le athil ti theina chu mu thein ami te zinga alo lang chuak zele jor lam chuak pakhat chuan COVID-19 nat na wanga dam doina dalu ani nuin pathian in dam na ape ti puang tatlat mai le COVID-19 awanga dam lo kle hi mak tak main ni som pakat chung dam doina haum nuin in lama a hole theni ama soidani na chuap lam fel lo wanga thok harsat to hle lain pathian in thok na thar ada sakle ni in asoyani Clay Bentley chuan anat na COVID-19 shi hi Cartersville biak ina ain khom na changa kai niarin thua soya Mars ni khat khan Zaipola hlaremin hun amang ve ti soin heta chang hina kai niarin thua soi Bentley baka hian he biakin in khom ve midang somnga ve lain coronavirus na hi an kayani Bentley hi Mars ni rukhan dam do in lama dalunia adin mun angai tu omin abo ruak arithlea ma se pathian in om puireng ni in Bentley chu na ngai tlata abeidong mailo chuti lai chon doctor te chu an beidong in an mang ang ta hle maya adam khochu an ring phalo hialani doctor te beidong ma se pathian ero be se na thar an reng thu asoya chutia beidong taka doctor te anom lai chuan Bentley chuan omak danglam tak chuan an hena thu aron soiti soin I tha chho zele tu soi ber nge irin zo kang tia zona adon thu asoini chumi hnu lok chuan Bentley chuan achunga thilmak tak a thlengnon le ti soin pathian kabula om ti hriat na keima hian oma ka thok na boy mai chu alo kir le a ka chuwa pa thok na thar chu pathian in ada lut le ni ti in an hena thu soi tu le thilmak ti tu chu lalpa pathian nge yani thua soi chuwa kani he thilmak aton non le changa ni aliam hnuin damin in lama a ho tani